noneho akimara gusenga umuryango urakinguka ntawe isusoka ngo yirukanke ngo acike kuko umupolisi hakazagira nko mwijoro nyine akaza gukontrola agacunga situation akareba ibikirere kuntu kimeze nima ntawo bagize ikibazo ufite ikibazo runaka akakimugeza kugira ngo gikemuke ariko umunsi yasenze umuryango urakinguka nta muntu numwe wasohotse hanze nawe ubwiwe tirukanse ngo agende ahubwo umupolisi yaraje kandi arongera arakinga niwe wari kubwira kandi abandi amakuru atiyeme abantu mwafunze no kubafite imana bafite imana ntibagiye ibyo mwari kumubakekeramo so bagiye gukora uwo mupolisi wari kwizamu ndetse yitwa Nduwayo uwo mupolisi namafata neza nagiye kwera kuko nawe yabonye ibitangaza by'Imana byakoretsa abacu ukuntu birukanse none twebwe mwarimu yaraduhamagaye hari ahantu cya ku musozi ndahibuka gutya hari ahantu cya ku musozi baserukaga abantu baje gusenga twari kumwe na mwarimu dusobanukishije ijambo ry'Imana twatumubaza ukuntu ijambo ry'Imana rivuga kuko rimwe na rimwe hari amagambo twikomplike cyane nyine gusobanukirwa tukabigera mwarimu washaka tubaza kugira ngo dusobanukirwe neza abandi nabo bakaba bari ku giti bihishe nyine bajyanye ariko abo bapolisi ntibababona ariko kimara kubona ko badufashe bikonera hepfo mukonga tukaba ari bitwe bafata kubera ko twari twegereye ku musozi abandi barirukanka baragiye maze kudufata duhitamwe gusenga ariko tuza kugirirwa amahirwe yo kubana n'uwo mwarimu wacu aratwegera kubera ko yari kabona ko dusenga mukuri no mu mwuka aratwegera kugira ngo dukuze mu mpano z'umwuka kandi bugi kintu kidafite umwarimu kibari amafuti ariko aratwegera nyine hari ico tutokora ahari ico tutuvuga nabi ahari aratwegera abana natwe novuga ko iyo group itabayeho cyane ariko yatangiye we nako mademi 16 17 18 kugeza n'ubu nyine mwaramutse abakunzi bagashanikira TV cyangwa se mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi tuhakaza abantu bateze amatwi kino kiganiro cacu c'uyu munsi hanyuma reka abanza asenge mbere yuko dutangira abanza asenge mbere yuko atwibwira Mana ikomeye Mana igira neza Mana turagushimiye turaguhimbaje kubw'izina ryawe uri Imana itazayitiranya kandi uri Imana izivuga bikaba nivyinshi twabonye wakoze hari nabandi wakora ibitangaza byinshi uri Imana izayumva bikaba yategeka bigakomera turi Bayali Imana turi Dagoni uri Imana izikora igihe cyawe kigeze uri Imana izumva gutaka kwacu kandi uri Imana izibohora mu izina rya Yesu akakanya turi imbere y'amaso yawe kugira ngo tugirire neza kubera ko turabizi ko hari abapfuye baturusha ubwiza n'amagare n'amafarashe no kukiranuka ndetse no kwizera ndetse n'imirimo myiza ariko kuba turi kubw'umugambi wawe hari nabandi ngigo zose z'umubiri zononekaye kubera kuko batakizifite hari ababaye ibimuga hari abatagifite amaso amatwi atakicumva hari nabandi bahuye n'ibyago bitandukanye ariko umwami Yesu kubera ko tukiri amahoro ibiri jambo ryawe rizavuga neza ngo abanyesirari ngo ntibashima Imana gusa ngo kubera ko bahuye n'ibyago ahubwo ngo bashima Imana gusa ngo kubera ko ari amahoro rero turagushimiye turaguhimbaje Imana igira neza asante kuzumva gusenga kwacu kandi ukazumva gukora kwacu mu izina rya tusenze amen mwiriwe neza kuko amaze kwivuga ku mazina banyita mu Murekidanga ku mazina banyita mu Murekidanga kuko abivuze ndi umudahugwa nkabumishwa abadinzi ruguru muri Kongo twaba mu Bigobogo nibaze ko ari byo yatogenga amazina ye bamwita mu Murekidanga Kidanga ese iyo Kidanga nkaba ari izina rya sokuru wawe izina rya sokuru kabisa ni izina rya sokuru uyo ngo urabizi ko nanje sokuru anje yitwa Gwanyange sokuru anje yitwa Gwanyange amazina y'abakera kabisa abagoye hanyuma Kidanga uri imbere yacu wavuze ngo wanyu uvuka he aho mvuka mu Bigobogo iwacu muri Kongo neza niho wavukiye niho navukiye sawa hatubwiye kuko yavukiye mu Bigobogo ariho yabaye rero abantu mu Bigobogo turabaramukije cyane abari mu mahanga ndetse n'abiri no mu bihugu za Afrika abazakurikirana kino kiganiro rero kuko mubibona yabibwiye yabwiye ko ari umudinzi sivyo umudahugwa nako yavuze ko ari umudahugwa wabakikwa yavuze ko ari umudahugwa wabaki ni umudahugwa wabakikwa umudahugwa abakikwa hanyuma nguko mubibona twumvisha amakuru yawe batubwiye amakuru kuko ngo mwigeze gufungwa ngo imiryango ya perezida irafunguka murataha ayo makuru twayabwiwe n'abantu
kandi amakuru avugwa n'abantu kenshi rimwe na rimwe aba ari ikinyoma. Juste n'ubuhamya, utubwire ubuhamya ukuntu mwafunzwe bivuye kuki, mwari mwibye, mwari kumusenga, mwari kumukora iki, ubitubwire, utubwire amakuru. Uko bimeze urakoze. Ndabizi ko wumvisha amakuru ahantu henshi hatandukanye kandi urashobora kuba utaruzi ukuri kwabyo, ariko kuba ndahanaje kubwira ukuri kwabyo n'ukuntu ibintu bimeze. Twafunzwe ngo kubera kuko twibye, nta kosa na rimwe twakoze, aho ikosa twakoze ni uko twazize Yesu gusa. Twazize Yesu gusa. Yesu Kristo aje kuja mu ijuru ngo yabwiye abigishwa be ngo bamwe bazozira izina rye. Aya makuru narayasomye. Timuzozira izina ryanje rya Yesu gusa. Bamwe barakubiswe, bamwe ngo babatetse amavuta nk'aba Yohana muzi, abandi babaciye ibihanga, abandi bakaza bashira mu giti bakamagishamo kabiri. Kubera iryo zina Yesu barazize n'izina rikomeye. None babaziza Yesu, babasanze se ahantu mwamusengera, barabafata barajana muri prison. Zagenze gute? Tubwire uko byagenze, byavuye kuki kugira ngo babafunge. Aho hari hehe nihe babafungiye? Ni Burundi cyangwa ni mu gihugu cya Kongo mu Biyogobogo? Urakoze cyane. Ntago badufungiye muri Kongo mu Biyogobogo, kuko twavuye tukiri batoya twaje kumenyera ubwenge hari mu kambi tucumbitse zikavumo. Niyo badusanze. Twari groupe yitwa Penuel. Iyo groupe twari tuyobowe n'umugabo witwa Murama. Uwo mugabo rero ni wari utuyoboye, ni kawe wari mwarimu wacu, ariko umunsi badufata twari twaragiye mu butayu nyine ku musozi. Noneho umuntu araturega aravuga ngo bari abana bagiye kwiga politike kuja kugwanira igihugu muri Kongo. Kandi icyo kintu nyine kukirega muri ASR ni ikintu kigoye, ni ikintu gitangaje cyane, ni ikintu tobwira abantu ngo bacumve. Ariko ngo bakimara kwibwira aba bantu ino muri ASR n'abasoda bibwira inama yo kuza kudufata, igipolisi cyose kiraza, abantu barazimbonera kure gutya, twebwe twari hagati gutya, twaje kwisanga gusa dusanga badufashe badutse muri Karaka. Babashize muri Karaka mwese cyangwa bayishizemo umuntu wari ubakuriye? Yego, twari abantu barindwi, twari abahungu barindwi, ariko muri abo barindwi bafata ngo batatu barimo jewe n'uwo mwarimu wacu Murama n'undi muhungu wacu kavuga ngo ni Olivier. Urumva mwari abahungu barindwi mwese, nta mukobwa wari urimo? Twari abahungu barindwi, ariko twari tubana n'abakobwa muri groupe, ariko uwo munsi Imana yari yavuze ngo twigire huduma y'abahungu gusa, ariko muri uko kugenda nyine bigenda uko ngo. Yes, atubwiye kuko bari abahungu barindwi, bari abahungu batandatu n'uwo president wabo akaba karindwi, babafunze muri batatu, abandi bane bagiye ko bafunze muri batatu, abandi bane barirutse baragenda. Ngaye tubwire. Abo bandi bane barirukanse barahunga, twasigara abari twibafata. Ibintu bigoye cyane. Yazina rya Yesu Kristo batangiye kurizira, abantu ko barafungwa kubw'izina rya Yesu. None ikintu nibasa, hari ryari wari uhe mwaka, cyari kige wari mu kwezi kwa mbere kwa kabiri, nuhe mwaka ushobora kwibuka amatariki babafungiyeho uwo munsi babafata? Ndibuka umunsi baza kudufata hari nko 2018 cyangwa 19 gutya tibeshe, nico gihe badufashe kuko ari turi batoya cyane mu myaka, nico gihe badufashe. None ico gihe bamaze kubafata, nibwo warugize imyaka ingaho usenga? Mwari mwaratangiye gusenga ryari? Iyo groupe yanyu yari yaratangiye ryari yo gusenga ku buryo muja kwiyiriza ku musozi mugapanga iminsi yo kuja gusenga? Ngaho tubwire byagenze gute? Iyo groupe yatangiye nyine mu buzutse bwaraje kavumo, baradufata. Bumaze kudufata duhitamwe gusenga, ariko tuza kugirirwa amahirwe yo kubana n'uwo mwarimu wacu, araza aratwegera kubera ko yari kabona ko dusenga mu kuri no mu mwuka, aratwegera kugira ngo dukuze mu mpano z'umwuka. Kandi bugi kintu kidafite umwarimu kibara amafuti, ariko araza aratwegera nyine hari ico tutokora, ahari hari ico tuvuga nabi, ahari araza aratwegera abana natwe. Novuga ko iyo groupe itabayeho cyane, ariko yatangiye we nako 2016 17 kugeza n'ubu nyine. Kugeza n'ubu nyine baracasenga? Kugeza n'ubu nyine baracasenga. Ni ibintu bigoye cyane. None se muri uko kubafata baje polisi zingana gute? Woba wibuka nk'imibare ya polisi cyangwa abo birutse gute? Bababonye mbere gihe bariruka zagenze gute? Ngambwira ukuntu zagenze. Babonye mbere gihe bariruka haje polisi zingana gute? Hari mbonera kure zingana gute? Abantu batazimbonera kure
bari mu bindi bihugu batabihoye Burundi ni irindi novuga ni ko ari irindi tsinda ndagira ngo rikwenga polisi i Burundi riza rifatikanya na polisi gucunga umutekano w'igihugu cyane cyane ziguze gukora mu misozi niho zikunze gukorera ino mu gisagara si cyane nko mu misozi hanyuma bari bangana gute uba waramenye nk'umubare wabo bari bangana gute bari benshi cyane baje bari benshi bazana n'imbonera kure baradufata none se nkubaza bamaze kubafata ni iki cyambere watekereje wende watekereje kwiruka abanye birukanse gute abacu ukuntu birukanse none twebwe mwarimu yaraduhamagaye hari ahantu ujya ku musozi ndahibuka gutya hari ahantu ujya ku musozi baserukaga abantu baje gusenga twari kumwe na mwarimu dusobanukishije ijambo ry'Imana twatumubaza ukuntu ijambo ry'Imana rivuga kuko rimwe na rimwe hari amagambo twikomplike cyane nyine gusobanukirwa tukabigera mwarimu washaka tubaza kugira ngo dusobanukirwe neza abandi nabo bakaba bari ku giti bihishe nyine bajyanye ariko abo polisi ntibababona ariko kimara kubona ko badufashe bikonera hepfo mukonga tukaba ari bitwe bafata kubera ko twari twegereye ku musozi abandi barirukanka baragenda yes urumva barahunze baragenda musigara muri batatu muri batatu bafunze hari arimo mwarimu yes hari arimo mwarimu nanje n'undi muhungu muri Olivier urumva ni ibintu bigoye bamaze kubafata aho ngaho babafashe babasambisha iki bababajije iki bababwiye ko ari iki baje kubafatira kandi mwitwa ngo mwaje gusenga twebwe baratureze bavuga ngo kuturiga politike kuja kugwanira igihugu nico badufatiye gusa baza kumenya icyatumyega twaje ku musozi muri formation kwiga igisoda naho intego nyamukuru yari tujanye ari ugusenga gusa none se uwo muntu wabareze agatanga aya makuru ngo mwaramumenye cyangwa ntimwamumenye cyangwa ni umuntu uzukoresha ibihuru turashaka kuba tumuzi bamwe nyine twasenganye ibintu z'Imana nibanga turashaka kuba tumuzi urumva nibanga ntivuga ko akoresha ibihuru nibanga nibyo kabisa natwe turabanyamasengesho turadusenga burya umuntu twegereje n'umuntu uri kuri kamera umurundi kazi witwa Bernard se ni Bernard turamwiyegereje cyane hanyuma twabaye mu masengesho natwe twarafashwe dufatwa 2017 mu bwagiriza abantu bazi groupe yitwa Name of God twarasenze cyane twarasenze kuri aho twataramanya abakobwa benshi twataramanya nta mukobwa n'umusiga utarashakwa benshi barashatswe na bamwe bafite n'abana hashatswe ngo n'abahungu nako hashatse n'abahungu benshi n'abandi nzikibanino abandi babaye abarinzi bakomeye niko kuvuga ngo ubu nyine ariho nayiracahari hafashwa abandi bana bato hanyuma barabafata babwira ko kuko babaziza izo ngizo ari gisoda cyari gari cyangwa yari polisi yonyene yari polisi yonyene gusa yari polisi yonyene mbona kure bari bafite imbunde bari bafite za kraka tuzuze no kuvuga ngo baza buri muntu wese bamushize muri kraka uko badufashe tubatatu buri muntu bamushizemo yiwe bari babafunze nabi cyane none babafunze nabi bakubita se cyangwa nti babakubise babajanye gusa baje kubafunga kunzi ko impunzi uzureba ku ihema baza bacora ya hema bazayicora nta maboko ifite nta maguru bakavuga ngo ni impunzi iciye amaboko n'amaguru nta kintu ikora babafunze babakubita byagenze gute ukuntu baje twaratwaye imizigo twaratwaye ibintu byo kwitwaza ibirenge tuzo kwiyorosa urabizi mu butayu biki imbeho yaho ariko baje barabitwikoreza turi muri kraka turihanganira gusa turagenda twifite twiremerera imizigo kubera Yesu gusa kujya biriba zivuga ngo uri muntu wese azikore umusaraba we nuvuga ngo mwari mwikore umuntu ari kore byiwe umuntu ari kore byiwe nuvuga ngo mwari nta matera mwari mwarajanye nta matera nta kintu n'ukuryama hasi usibye ibirenge twaratwaye n'ibikoti gusa twaratugira nizo nyine twaratwaye gusa bayumbe batagitarama ku musozi turabaramukisha hanyuma bamaze kuba batwaye babinjiza mu makambi babajanye mu prison yaho hafi mu nkambi se cyangwa bafungiye mu masantre byagenze gute baradutwaye batujanira muri iyo prison nyine yaho hafi mu nkambi wacu urumva niho babafungiye
bafungira mu nkambi bafunze igihe kingana gute bariko babasambisha mwarase babasambisha byagenze gute ngaho dusubize bitubwire neza ego baradusambishije baratubwira ati mutubabwire ukuri tubabwire ko baradusambishije baratubwira ngo tubwire ukuntu tuzagenze kuvuga ngo tugende kwiga politike kuja kuganira igihugu muri Kongo turabwira ati twebwe politike mu tubwira ntaye tuzi titunazi no gufata imbunde ngo turase ahubwo gusa twebwe ngize na zabira turazifite twagiye gusenga intego yari yadutwaye no gusenga gusa yes murumvisha ukuntu byagenze barabafasha babikoreza imizigo kandi kuvuga ngo kwikoreza imizigo uri muri Kraka ni gitangaza ese imizigo mwago mwitwara ko bari bafungiye amaboko inyuma aho ko bafunze ni mwikoreye imizigo gute byagenze gute ngaye mutubwira ukuntu mwari mwikore imizigo byagenze gute sivyabagoye cyane zaraturemereye kabisa zaraturemereye bari badufunze amaboko yombi ariko kubera uremere babonye bari badufunganye bahita nko kudufungura kumwe kugira ngo ukundi gusigare gufashe ivyo batwikoreje kugira ngo tubitahane nuko ariko Imana irakora kabisa nuko none bamaze kubafunga babafunze muri batatu abandi bane bahunze ntibabakurikiranye byagenze gute abandi bane bakaza baza nyine kutureba bakimara kudufunga bakaza kutubaza amakuru ndetse nabo bakatubwira ate se baze twinjirane kubera ko kwari mu buzutse cyane nabo bagahita babona ko bofungwa kuko natwe twafunzwe ariko tukababwira ngo mwitonde twebwe by'Imana iri bikora aya kabisa mwari muri moto ya kwanza ariko hagati aho dusubiye inyuma gato ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba Yohana aho ryanditse urwandiko rwayo na rwa gatatu rujya zandiko yanditse 3 nimba ari wanditse avuga ngo umuntu wese uko yafashwe ariko azagoma ngo apana ngo bakazu yazi ngo konje cyangwa ushuhe nimba ushuhe rimwe nimba ukonje nyine apana kuba kazu yazi usanga umuntu umwe rimwe na rimwe ari mu zumana ihindi rimwe ngo ntari ngo yabivuyemo moto ya kwanza izameza rimwe kame kujana cage bamwe zibagira abagabo abandi bikabakabivamwo bananani babonye kuko bizayisubiye sinzira yorushewa biragoye kuko bizi hazashobora umuntu wihanganye nuko hanyuma muvandi bakabasambisha none bakabasambisha bakabyumva se mukabona ko barabyumva cyangwa se ndimogera ngo muzane umuhamya nyakuri wavuze kuko twatwiga kuja kugwana muri Kongo ni gute mwari ko musamanda ntagihamya nyakuri bafite cyabo ncumuntu wari kuza ngo avuge amakuru y'ukuri mu muhagarare nawo musambe muri leta kuko tubizi bazazana ibimenyetso bikwiye byerekana kuko amakuru bavuga ariyo ari umuhamya se bazanye nta muhamya bazanye kandi twari ko tumusanga bamuzane ariko akabura bonye se bakavuga ngo yabuze cyangwa bakavuga ngo yabuze nimbugo woge kuregara yaravuze ngo ntakaze kuburana natwe hanyuma mbaze gato none kubera iki mutavuge ngo bafungure kubera ko babuze umuhamya ibyo byari mu mugambi w'Imana twari tunabizi n'igihe tuza gufungwa nico gituma tutababaye cyane tutanateranye nabo magambo cyane byari mu mugambi urumva nta kintu kitaza kiba kuga umugambi w'Imana kuvuga ngo yangumikaze cyari kuri kamera no umugambi w'Imana ibintu byose biba mu mugambi w'Imana kuvuga ngo tugira nga tugeze ni umugambi w'Imana twari tuzi ko tuzobino aya makuru twari tuyafite pintayo ariko kuko umugambi w'Imana turino titurino kuko umugambi w'undi muntu no umugambi w'Imana hanyuma none se muvandi kuko bivuze ngo mwari mubizi kuko bizaba niyo mpamvu mutababayite cyane ngo mutekereze ibintu byinshi ngo musabe ibihamya byinshi Imana se ariko rero abwiye ngo muzafungwa ariko muhumure bizagenda kunuko ngahe tubwire Imana yarabitubwiye turi ku musozi ariko yari yaratubwiye umunsi bazo kudufata ariko umunsi twari twicaye tuwiteze gusa nico gituma igihe wanashitse tutatekereje birebire ko twari tubizi no ni koko akundi Yesu yavuze ngo nzaza nk'umwibye mwibye ngo yagiye kuza ntazateguza ni ngajyo jambo yakoresheje none se muvandi mumaze gufungwa batubwiye kuko mwafunzwe murafungurwa byagenze gute tubwira ukuntu byagenze aho mwafunzwe ikiye kingana gute mwakaza musenga mu ijoro bakazemera ko musenga ngahe tubwire bakazemera ko dusenga kandi twafunze kwebwe iminsi mikeya badufunze nk'iminsi nk'itanu wenda cyangwa ine gutya ariko basiga mu mwarimu wacu kubera ko twe bari kubona ko imyaka yacu ari mitoya
itari yo kugeza nk'amahinga abiri muri kasho, ariko bari bavuze ngo tuzoja ngo muri centrale, nimba ari Ruyigi, nimba ari mu Igitega, niho bari bavuze ngo tuzaje, kubera ko kayacu yari komeye cyane. Kayanyu yari comment yari go yari yoroshe, ariko nengitangaza umugozi kujya jewe kuvambayo polisi yansavye gusakaranga mu ndurimo naho baza basaka ndi barambona jewe sinzi nta mugozi ndabona. Igihe kimwe nanje twigira kuja gusenga, tugira kuja muri gahunda 2018, ico gihe twari muri moto ya kwanza kabisa, ujya moto ushushe ujya umuriro, uzamubona abantu bose ukamana ngaho ari abanyabyaha badakishijwe kandi bakishijwe. Hanyuma tuje gusenga gato, sizo ukuntu narangaye gato, sinamenya abandi baciye, none nkibashaka baciye, twagiraga systeme yo kugenda muri gahunda tutavuze, umuntu utavugisha undi, twese twama tugenda dushetse ko kwa basoda bavuye muri patrouille cyangwa bagiye muri patrouille tibaza bavuga, umwe azamagenda rundi hari anti ntagira uvugisha undi, bagaza tugira ati nuhura n'umuntu nakora mutse ntumusubize, ngo twama dushesheka kimya de nuko turangize. Sinzi ukuntu narangaye bukeya babaragiye, habaye saa 3 z'ijoro bamahamagara ngo bafunze abacu bari muri gahunda, naho hari baratanzwe itegeko ngo nibarenza 18 nta muntu gusenga, basenga mu nzu. umuntu bari bagiye gusengamwo arabarega, barabafunga, bararamwo, birirwamwo. Jewe sinarindiyo, nabo barafungurwa kuko ibitangaza by'Imana. Jewe nibo bonyine bafunzwe bashira matera muri prison, bari batoya cyane. Je ntabwo nigeze mfungwa kabisa, uwo mugozi mbanda iyo sheni kabisa ntiyamfata. Jewe no kuvuga ngo nta munsi na polisi iramfata, umugozi sinzi uko usa kabisa, uwo bafunze gano ko yihanganira umenye nuko. Hanyuma bamaze kubabwira ko bazabajana muri centrale, bari babwiye se ko bazojana mwarimu wanyu mwebwe mugasigara. Ni gute mwasigara kandi mwari muri kumwe muri politiki imwe? Twe bari kwa dutinyira kubera ko imyaka yacu ari mitoya cyane, kandi we ntekereza ko umuryango wacu ari nje wafunzwe bwa mbere. Ntekereza ko abena ba papa na bamuyomba he na he, ndatekereza ko tarafungwa. Urumva niwe wenyine wafunzwe gusa, uzira izina ry'Imana, uzina Yesu gusa, ngo yazize Yesu. Hanyuma ijambo ngiye kukubaza, ari naho mutwe neza w'ikiganiro gikubiye, bamaze kubafunga bababwiye ko bazajana muri centrale. Mwavuze ko mwahamaze iminsi 5, muri iyo minsi 5 mwakaza musenga. Niwe nijyari Imana yabiretse muri iyo minsi 5, ni ikihe kintu mwakoze kugira ngo bemere kuko kuri mwako musenga kugeza abo bafungura? Nanone tukimara kwinjira muri kasho turi aho ngaho, bahise baduheza umwanya wo gusenga, turatarama, tibatuje kabisa, turatarama. Ariko twebwe tumaze kugeza iyo minsi 5, twe baradufunguye, ngo bari kudufungura hasigaramwe mwarimu wacu wenyine gusa, uwo bitwa Murama. Akimara gusigaramwe rero, nawe akubita mwirinde yinga, atangiye yinga rya kabiri gutya, arasenga gutya, umuryango urakinguka. Umuryango ukimara gukinguka, umupolisi wari kwizamu gutya arasoba kandi arazarongera kandi arafunga. Urumva yarasenze, ariko none Paulo natsira neza. Ese ni Petero bigeze gufata bamujana mu nzu y'imbohe ngo arasenga mu rukerera. Urumva ukuntu bari bamuboshe, wari wazeretse ngo amaboko amaguru yose, abamarayika baza kumubohora ya migozi. Urumva namwe kabisa niko mwasenze. Imana y'inganje nuko iyo ni Imana. Pani baratubwiye umunsi umwe, aratubwira ati bitangaza Imana yakoreye mu gihugu cyacu. Ntikavuga ngo dusenge ngo Imana ya Isiraheli, ngo so dusenga ngo Imana y'inganje, Imana y'umurenge. Hari umupastori umwe twagiriwe amahirwe atubwira bitangaza Imana yagiye ikora mu gihugu cyacu ca Kongo, atubwira ngo twonashaka twaba dusenga ngo Imana y'umurenge. Imana twabonye kino gihe, Imana yazanye ngo amazi muri gereza yarabikoze, urabizi ibyo ngibyo. Hanyuma urumva umuryango wakingutse bwa mbere, umupolisi arasuraza arawufunga. Ico gihe mwebwe mwari murimo, mwari mwasohotse kera, mwarimu kera amazi irindi yinga rimwe. Ariko se mwebwe mugenda muja gusamba, mwakaza mugenda mukaja gusamba cyangwa bakazatujana kuja gusamba, ndetse bakanadutera nubwo bakwera kuko bari kubagira ngo turabwira amakuru ngo turi twotinya tubabwire ngo ibintu twari twagiye kwiga politike kandi atari zukuri. Ndetse na mwarimu wanashaka nti bakazamutwara cyane kumusambisha kubera kuko iwe niyo muntu wari mukuru kuri twe. Urumva bari ko bashaka ngo kugira ngo mwebwe babakuremwe amakuru, bakuremwe amakuru. Yes. None bakaza bakubita cyangwa bakaza bakubita kugira ngo babakange? Tibadukubise, ariko igihe twari ku musozi ni mwarimu gusa bakubise wenyine, aramukubita cyane, ko ni aramukubita kabisa.
baramukubise kubera ko bariko babona ko ari mukuru muri kumwe ariko bigisha ikisoda yego kabisa nuko aho bamaze kumukubita barabajana aho ngabo babafungiye babajanye muri prison yanyu cyangwa hari ntazindi mbohe zari zirimo nimwe benyine babafungiye muri gasho yanyu byagenze gute twari turi kumwe n'abaprisoner benshi bari benshi cyane ndetse ko ariko tunabura naho twicara bari benshi tukama tuzigana ukamurara ubona nta kuryama abantu cukumbwe kandi urabizi nawe mu nkambi umuntu aza kuri kosa runaka bakaba bamutereyemo umuntu yakora kosa runaka bakamutereyemo no kuryama nta mwanya twabonye kuryama usibye igihe badufunguye gusa nicyo gihe twaruhutse urumva nicyo gihe mwaruhutse mu nkambi bazagufunga ngo ubwo usanga azafunga umuntu ngo yavunye undi imbere kwibomba kwibomba bazabwanuza utukundi bakagufunga yo bako gasho bari bakazanye hano kwanza hariho abantu bakwiye gufungwa barimo gukora amakosa cyane nuko hanyuma muvandi bamaze kubafungura babukuramwo mwarimu asigaramwo mwarasenze yarasenze wenyine kugeza mwakumufatikanya no kubaho namwe ntimwari mujyanye mwakumusenga mumfasha gusenga watubwiye ko araho twahekeye umuryango wa mbere warafungutse aha polisi aje kukinga nyuma iyo umuryango wa mbere baze kukinga zagenze gute nanje niyo mfitiye amatsiko warakoze cyane noneho akimara gusenga umuryango urakinguka ntawe isusoka ngo yirukanke ngo acike kuko umupolisi hakazagira nko mu ijoro nyine akaza gukontorora agacunga situation akareba ibikirere kuntu kimeze nima ntawo bagize ikibazo ufite ikibazo runaka akakimugezaho kugira ngo gikemuke ariko umunsi yasenze umuryango urakinguka nta muntu numwe wasohotse hanze nawe ubwiwe tirukanse ngo agende ahubwo umupolisi yaraje kandi arongera arakinga niwe warukubwira kandi abandi amakuru atiyeme abantu mwafunze no bafite imana ntibagiye ibyo mwari kumubakekeramo so bagiye gukora uwo mupolisi wari kwizamu ndetse yitwa Nduwayo uwo mupolisi namafata neza nagiye kwera kuko nawe yabonye ibitangaza by'Imana byakoretsa aho nacha afite amatsiko n'ubu ntarashira nuko hanyuma agenda ni nk'aba bandi bafashe bagurishije Yesu bahaye nani ifaranga baje gucunga iva Yesu umunsi Yesu yazutse nibo bantu ba mbere bari kugenda batanga amakuru uwo muntu reka tumufate gutyo nawe tumushize muri iyo kote nuko hanyuma amaze kugenda avuga amakuru none se umuryango warasubira wifungura ubwa kabiri nihe byaturutse kugira ngo mufungure dosiye nyirangire yo kubarega kuko mwamuja iriya mu kugwanira ubwoko ndabizi nico ariko bafatira nuko ngahe tubwire byagenze gute baje warasubira kenguka bwa kabiri ngahe tubwire ko byagenze kugira ngo bamufungure ntabwo wafungutse ubwa kabiri ni rimwe gusa wafungutse umupolisi rero akimara kuza kufunga kandi agenda agabwira babatiyeme umuntu yasenze umuryango urakinguka ariko abantu bo mu nkambi ntibabyemera bamwe abantu banyine bafite intege nke za satani ntibabyemera ariko twari mu mwuka w'Imana n'abandi babyemera igitangaza cyarabaye abantu batemerana kabisa bagende bemerana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende bemerane ngo kuko Kristo natwe twameye abantu bagende bemerane bareke gupinga kandi rero abantu bazabampinga naje wa kunanje sinoroshe abanye bazadupinga ndaba ngutora uduheko nane ndi sinoroshe bazo muza muntinya ukumuza mwana ndi kuri kamera mba nanshamuriye nuko hanyuma muvandi none se aho iyo gasho irandi matsiko kandi mfite kamatsiko hari yafungisha amagufuri angahe yarafunze amagufuri arafunguka byagenze nta gufuri ryari rihari iryo gufuri hari amagufuri abiri ndibuka hari amagufuri abiri nandi nyine bazakubitanya kugira ngo ntiyagira icoba kugira ngo abantu basohoke bari muri kasho ariko ko ari kose nawe ndangura bazumva abantu babakingiranye ndango nawe kuratekereza nk'ikintu bakoresha kugira ngo tibasohoke ayaye tizari zoroshe hanyuma wa mupolisi aje kugira baba makuru Nduwayo polisi Nduwayo aje kuvuga amakuru kuko umuryango wakingutse atawo kinguye nuko arangize Nduwayo babantu yabwiye bajya bakorana bararumvise igihamya cyabonetse ni Nduwayo niko tuvuga ko ari Nduwayo none se aba baramwemeye bemera ko Nduwayo kabisa byavuga hari kumanywa cyangwa hari nijoro niyo matsiko nanje mfite awantu hari kumanywa cyangwa hari nijoro byagenze gute wenda hari nko masaha 10 gucya habawuje nyine guca nico gihe yasenze umuryango urakinguka arasohoka kandi araza arawukinga ndetse nabo bari kumwe muri kasho kubera ko kutajyama
umuntu wese yariko abirebera muri kasho cya visa kugira ngo kumva ngo ni filime kabisa, filime yarayibonye abo bari muri kasho. Nuko bukeye bafungura mwarimu baramufungura arataha. Bamufunguye wenyine cyangwa abandi bagumyemo ntibagize amahirwe yo kuvamo, nabo bagumyemo. Hari abari bafite nyine ibibazo nabo biremereye, niwo wasohotse mbere nyine nawe akimara kugirirwa amahirwe yo gusohoka, abandi bahise basigaramo. Ntibasohotse kubera ko nawe yasohotse, basigayemo iyo warasohoka. No kuvuga ngo iyo dosiye yahise irangira yanyu, yahise irangira ivaho bemera ko ari Imana, mwamusenga mutamujira muri Kongo. No kuvuga ngo imbaraga z'abazimu zakozwe n'isoni kumugaragaro kabisa, mu rukerera zakozwe n'isoni. None niki ubwira abantu bakoresha izo mbaraga z'amapepo? Ni ire jambo babwira? Ijambo no babwira ko dusigaje igihe cyo kubana ku isi giki cyane. Giki burya umuntu azaroga akiba ariko utazi igihe azapfa, kandi twese hano ntawe utazi igihe cyane ife yo kuvuka, ariko ntituzi igihe cyo gupfa. Ejo umuntu arashobora gupfa, urashobora kurogoka mu bipfiramo, urashobora kwibuka mu bipfiramo, mbe no mwanya. Nico gituma rero abantu mbabwira ijambo rero ndabwira ati bakizwe gusa kandi bezeshwa n'amaraso ya Yesu Kristo gusa. Amaraso ya Yesu Kristo agenda beze, bagende bareke ibihuru babishire hasi, mubireke kuko ntibitworoheye. Abantu harimo kuzana ibidisi bagende babyihorere, ariko ibidisi ni nk'aho babiretse sinzi. Baracha bikoresha kira gikoresho si cyiza, birazo kujyandi biza bijyoha, mugende muzihorere, biza bitubihira kandi si byiza, kuko namwe mutazi igihe muzofira, nti uzuruguzo gutwara, kuko bazavuga ngo inkota wicishije mugenzi wawe nizakwica. Usanga nabo kabisa azakozwa na kadisi, umunsi umwe yo kwihenda akagira ngo ashizemo ikirungo nawe yirungiye. Bagende babyihorere. None se muvandi urakijijwe kandi wemera Imana, none kuri ubu niwe wabaye mwarimu cyangwa ubu nyine wabaye cyuri evangelist, uzubwiriza uzukora ikiri umuntu kibunyine? Ngatubwira icyo uzukora mu nzu y'Imana cyane. Jewe mu bisanzwe ntatitre ngira mu z'Imana, jewe ndi umuntu usanzwe mu z'Imana gusa. Umuntu usanzwe ariko uzuvuza ipendo azobe ipendo, ninde wakwishije ipendo zo ndangire nawe nzogende banyigisha. Urakoze, nta muntu wanyigishije kuvuza ipendo, kandi nta muntu wogigisha undi ngo bikunde, usibye umwuka wera gusa wenyine uzukumanukira Imana ikagushoboza ukarivuza gusa. Naje narabonye waramanukiye abantu bazijwe iganje inzandivuza cyane. Niyo muntu uzaduhura kabisa mu gitaramo yavuze ipendo nkumva ndabyumvisha, ndagira ngo urabizi dufite tuzaduhurira mu cumba ku ruhande, abantu ndibo bimenya bazaze bazahamenya. Hanyuma dushimiye abantu bose badukurikiranye, mwumvisha ubuhamya bw'umuvandimwe Kidanga, basenze prizo igafunguka, Imana igakora ibikomeye. Kuri ubwo rero aho uri hose, nimba utekereza kuko Imana itagikora, Imana izikora, kandi Bibiliya ivuga ngo izikora cyane biruta twebwe ibyo twibwira ngo ndetse n'ibyo dutekereza. Rero muvandi ntucike intege, tutekereze ngo Imana yaragiye, tutekereze ngo Imana yarimutse. Imana irahari kandi iracakora, yitwa ndiho, izahoraho ngo ibihe byose. Ikintu gusa tubwiye abantu cyangwa se abakristo cyangwa se abantu bemera Yesu kuko yapfuye akazuka, hasigaye akanya kangana gutya gatoya cyane ngo Yesu agaruke. Kuko tuganire neza, Bibiliya ibimenyetso Pawulo yagiye atanga. Pawulo yaravuze ngo igihe c'imperuka hazaba ibihe birusha, ngo ndetse abantu bazaba bakunda ifaranga. Rero abantu mugende mumenye kuko Yesu ari hafi kuza, umenye kuko Yesu yari hafi kuza. Urashobora gutekereza ngo bizogenda uko nuko, ntituzi iminsi twandikiwe yo kubana ku isi. Ubu wo kumva ndagiye cyangwa se ukagenda, ariko mumenye gukoresha igihe neza. Batubwirije hejuru igihe, batubwira gukoresha igihe neza, abantu bagenda bakoresha igihe neza. None ni irihe jambo wasezeramo abantu bari badukurikiranye? Ijambo nosezeramo abantu kuko umuvandimwe amaze kwivuga nuko Yesu ari hafi kuza, kandi izindi ngoma zose zavaho, ariko ingoma ya Yesu izahoraho. Abatizera izina rya Yesu n'abagize amahirwe yo gukurikirana kino kiganiro, n'abandi babonye izindi ntaye ziruta izingizi wenda nashobora kuba navuze, hari n'abandi babonye ibitangaza, hari abafashe inzoka, hari abafashe ibintu bitangaje, hari ab'Imana yakazisimbisha cyakama avana kama yituririya kubera umwuka w'Imana,
abo ni abantu ba Kristo bafite ubuhamya. Rero icyo nusezera nk'abantu nuko bakwizera Yesu kandi bagakizwa bakezeshwa n'amaraso ya Yesu Kristo kuko Yesu ari hafi kuza. nuko abantu kabisa biteguriye Yesu ari hafi kuza kabisa. Hanyuma dushimiye abantu bose kandi abantu bagende badushigikire, abatarakora subscribe cyangwa se abone bagende bayikore kandi bakore comment, j'aime, bindi bimeze k'ibyo. Murakoze cyane, tuzogenda tubaha ibiganiro uko iminsi iza, tuzogenda tubazanira abantu babahe ubuhamya cyangwa se intahe mu Kirundi ngira ngo niko babivuga. Nuko murakoze cyane.